ba tshegetsa Putin mme ba tlhalosa fa na le tokelo ya go netefatsa tshireletso ya baagi ba naga ya gagwe. Maloko ano a re Ukraine ke sediriswa fela sa dinaga tse di jaaka Amerika go nyatsa tshireletso ya Russia. Ba lopa gore kgwerano ya tshireletso le polokesego ya Afrika Borwa magareng ga dinaga tsa Russia le China e matlafadiwe. We want trade between South Africa to continue. We are also saying military cooperation between South Africa and China and Russia, it must be strengthened, and it's a time now, South Africa, to make sure that military cooperation is there. We also want Russia to invest in space in South Africa and also in nuclear program in South Africa, because you cannot have a rich country like South Africa, but it's not protected, it's got a weak security. Nzongana o tsibusitse kontinente Afrika bogolo go ela tlhoko dinaga tsa boela. If you're making friendship with Russians, they are standing with you in difficult times and they will never betray you. And this is a lesson that many political leaders, particularly in Africa, they must learn. They must learn what happened to Gaddafi. They must learn what happened to Saddam Hussein. That if you're standing with the West, you will be brought down. Just like what happened in Egypt to Hosni Mubarak. Balopile mo memorandumong o ba onetseng batlhankela ba embassy mo magano ya baagi ba lefatshe go tshegetsa Russia ka ntlha ya faele yone fela enang le tsholofetso ya go tlisa tshepo le polokesego mo lefatsheng. Fela ga se botlhe ba dumelang seo. Molemo ne motho SABC News, Pretoria.